whawhai atu hane he tau tūra tau wala tāla tutupa ke lata ia moia whewhinei. Whakamua, ko whailoha ai he whainga hua malolo sino, ke hoko mai ke haunga fua he whaheta punei, ko onesi au mo hevang fuma waru e tangata, ko moa ai huki whakamua, he wai huki whakangata koe whaisa, mo ko molea ai e taha e awhi, he tau tangata ko whakamau e tau hingoa ke moa ai e huki. Pe he mai e taki he mata kaupi puinga hua he whahinga hua malolo sino, ko kuseara mo ko ia, koe whaheta whakahikoa nei e lata ia me tau huki whakamua, mai aole atu ke he tau tangata, ke matutaki e mai am tūlu ke lata e me tau huki, ke whakamori tau seanga nei he whaheta punei. Ke lata ia me ngā ngāo kovisi hanga fumahewa, ne ko whakawhitai ki ai ke whaheta pukamali, so ko hoko doe do tūlu ke mga nei ke ono isi au mo hivang fumawaru e tangata ne ko whamapapu halau tūlu tu whakaholoanga huki, mo e amamana ki atu ke matuta ki atu hatu tūlu whakaholoanga ke whaheta punei. Whakamana tu atu ki tu tangata fuki ko e whaheta whakahiku ni anei ke lata ia mo e huki whakamua, ke lata mai huki whakangata whaisa, si liu ni ke ole whakatolalo atu ke am tūlu ne nā kai la putoia ki lotu he whakaroanga huki nei, ke o mai ke whakamori ham tūra tau tohi ke lata mai tau huki. Ko whaetapu nei whoki ne mamana ke tau tūru ke moa mai e ono whoki e siau he tau huki, ke lata mo lau tūru tau matakainanga ne nā kai la moa e tau huki whakangata. Halau tūru mo e whakau e whoki ni ke he tau tangata ne kua fuaki mai e tau mena kai ke lata me tau tangata ngahua, ke he whaheta pukamale ne tau sei hata tūru a whakaholoanga huki nei. Anono tuki ai ke mga ho nei, kua mōlea atu ai e tahe awhi he tau tangata ne kua whakamau e tau hingoa, ke putuia ke loto he whakaholoanga huki hata tūru e motu si tau tahe whakau e whoki ke alau tūru o sia, mai whakatalitali atu whoki ni ke alau tūru ne amamanaki ke huki ke whaheta punei, ke hoko mai ke whakamori hamtoro a tau hingoa. Ka ko mtoro ni manaki ke huki, ko whitāni whoke e tau whisanga hua, he matutaki atu, ke lata ia mo e tau matahala, pia whoke ni mo tau aho, ka tau se hamtoro a tau whakaholoanga huki. Koe kua ke whaheta pukamale, ko kisia ai ke whalu he tau koloa he kautaha interneti haka Niue, ne toka i halamahanga i alufitonga kola he malona. E loa ai whoki, kua whaitangata matahawala ko mua pauaki e toko loa nei halau tūlu. Koe kautaha internete whakamua nei ha Niue, ka mata whangahaua e kautaha internete nei he tari mai he tau uawhe matūlu. E longa nei kua aiwhewhia whauru tangata matūlu ne matutaki ke he ka Niue, ha kua mase e halau tūlu a internete. Si pō tapo ia ne tupu e le kua ia, pongo fua ne whanau mo e tangatanga hua hako ke whakakia e tau koloa maua, ne toka i alufitonga hala mahanga, mua i kua whaipūpū ne toka he wala ia. Si toka i e maua, mo e ore e leo leo ke whinangi e niawhi, mo e whakakia ke kisia o ke whihana manatu, tō uta ke hei, si mo ne teifo mai ai, mua i kua whaitangata ne whana e koloa maua. E koe mtakawi ne ke lea ai hei whai internet he pō tapu ke pongi ngofua, ka mata mai hala mahanga ha ke hoko ki wailoa i alofte ke lau. Si whai tōlonga whuki ni hamaturu te tangata ni whakaonga i internet he tau kawia, whamore mole lai atu ke hamaturu te mtakai nanga, ha kua masi whakaku he internet he tau tūru, pese ni ai koe hamaturu a tau sianga ia kai koe pākia ke he tau mtapuru whana. Pē mai takitaki e kautaha internete ka Niue ko e mani e whakausi mana walui. Hai ai e tau kumikumi anga e whaenga hua leo leo ke le kua nei ne tupu ai ke hao tapu he whae tapu kua mole. Koe ha mautula manatu ni ke whewheha ha leo leo kisi anga ke mina ni kua tupu. Si toka i ke alo tūru tau ngahua ke tausi. Ha mautulu ni ke fuakiange ke alo tūru e tau mena ne manako alo tūru ke ai tunge e tau tāla, pia me tau ata, mo e tau mga ne mamase e hamatulu tau kolo. Manatu momoko ni hakua tau se pihe nei, manatu e kamata e tau se ngahua nei he tau uawhe mai tōru, koe hamatulu o mamanga, koe tau koloa ke lata mo e tuku e internet ke whakaonga he tau tangata usi ni nonofi Niue,
Si nā kai la whai mena pehenei ni ko tupu ai, pese ni hei loe mo tōru, me loe se tōru nā whai whānau ka hane wha matawale whala mongo, kai ai taha lo tōru ke pehe o ke matawala ke he hama tōru tau koloa, hako mana koloa tōru ia ni ka hane whakaonga e koloa he internet ne tau se he kāniu, si tō tahe o moko hako pihe mena ne tupu, se mamanaki ni ke mua mai wharu māmanga ke he whahi leo leo he tau mga hoku ki mua. Koe tau le kua nei haha ia ke he tau kumikumianga e whaenga hua leo leo, kai pe mai a whakausimana walui, nā kai fia ia ha kua lahi e tau koloa kua malona, mai tau le kua nei kua kisia ki ai, kua tau se pau waki ke moumou waki e tau koloa halau tolu. Nei tau se ai e taha whangianga ke he taha whare tolo, he maanga kua wasele ke he matakawi ko liu lau. Koe tau se anga nei, ne whakahoko e he whewhalaile he whahe tapu ka maare, mai whakamutapatu ai he ke pule, he maanga ko lilifu kopita wakanofisi. Ana i e whaari he tau tolu kua osi tua i ka hae wara whakamua, tunga hae whaetang hau he whalangi ko step 1, step 2, step 3. Ea ko step 1 e, kua katoa toa, ke lata e mo he tau tolu a whaanga. Koe whaari, a whangi ki tau tangata he maanga. A whangi ki tau tolu osi he maanga ke whaonga e whaari nei. Suko e o ta kau whakamua, ai he mga hunai ko whitaha he puku ke whaonga e whaare, koe me ta kau hokatau. Toko mata e whaonga ngai ke whaare whae tapu ka hau. Ke whaonga he me ta kau hokatau, ke rate mo he tau tūru a tau whakawhia whia. Si nā kai pehe na ia ko pāe tamu ta kau ne toi. Ke he tau tūru a whaonga ngai he whaare. Whakaua e lahi fōki ke he matua e ke pūri he tau tūru ko kio ki mai. Ko piri tāra. Ana mai nā kai whailang matai me nā kai whamaroro ai ke uwhi arunga e, koe ti whai te tōa ngai whare ni, ko marona ti. Ai whakau e ke mga hoia mai hana rang matai hanga, ke uwhi e whare he te toru, tō ngā hua whanga. Tunga ni he tarahau mai e mga hakomori, ko hoi ni karata tōnu ai ke tuku aki ke taha warakau, he ngoa, aia. Suke whakau e anga ia e matua i ke pūri e te tūre mga hakomori. A ko uwhi e he whare nei, aisi mai eke he mga hao nei, ke moua e o e mga hao ke liu matuta ke te whuki, e hata tūru au. A taunga hua ki lato he whanua nei. Ko whakau e whoki ke tau ka muta he maanga mo lau tūlu kua lima lima o loa ai ke whakamau e wala whakamua nei he whale tolo he maanga. Hane e tau manatu he lilifu palemia ko whakalataha atu ke tau whakaholoanga he aho. Ke he hamtoru a kau whakalataha, ke he hawa taki-takianga e tau mamatua, tāne mo e tau fuata haka mna tokolonga hamtoru ne purotu mo e hamtoru a tau lima ke mahane e kāmuta mo e tā whare. Si whakau e whoki he longona hako a kau whakalataha e tau mamatua fuata ke he ngahua mulahi nei ke lata e mo e tau mamatua. Ka pai hako i loanga whoki, koe kaina ke lata i whoki mo e tau ngahua lima he tau mamatua whiwhenu. Si whakau e hako leweki bihia mo e mailonga bihia mtoru e mahuenga he hamtoru a tau mamatua whiwhenu. Kai mua atu ke tau tāleni hamtoru ke lata i mo e tau tuhau, koe ha tau tōru a tau whānau whakaile hei. Amana ki au ke munuena mo e kautu e tau whakauranga. Mo he ngoa ni hamtoru a tau mamuna ki anga. Neo nono atu gai, ke lata i mo e hamtoru a whunua nei. Ko leo lau koe tau koloa he whakatuwhono, ko tuku ange ke lewe ki anga he whono taki maanga. Koe mahina whipua li ua awhi ua fulu, le hoko me paua ki e hukui he komisina ha Europa, ke Pasifika ko lilifu ko Shutiro Sim, ke hawhangi e whale tali whenonga whaunei i leo lau. Ne whakako ai e awhakatātā he maanga ko ha kupu, he awha iumu he whaetapu ko Māli. Tokolonga e tau tangata e motu kua tolo atu ke onomata ke he tau ngahua, mo e tau koloa he maanga. Pese ni e nā kai kisia e tau mata he tau mtakainanga mai he tau mtuke, tunga ne whai mahani ki ai, ka e tau tahe mana ia mo e fuluola e tau whikau mai aho. Mua atu ke tau whiua tā sika, kua whakatupe ai e mtua ulu motua e maanga ko e lilifu, ko Young Vivian, taha e awhi tāla ke lata moia ka kautu,
5 se au tāla moe ka tūua, moe tolu se au tāla moe ka tūtolu. Kua fia lahi e tau fuata mai maanga ko awasele, kau tū ai a Luis Mokalei, tūua foki e fuata mai awasele ko tau olo se kimotu, moe ia 5 se au tāla moe tūtolu e fuata mui mai he maanga ko la kepa ko Ricky Cornelio, moe ia e pale ke tolu aki ko e tolu e se au tāla. Kua whakaue ai e ke pule maanga ko e lilifu ko Richie Mautama ke e taunga hua mai aho. Koe ta mana tu whakaue ni kaha ke alo tūru ko mai ke ka whakarataha hao nei, ke o mai ke toko hake he mautūra maanga, ke tonga hua halo tūru ni tausi, whakaue ki a Niue ka toa, a kua bia halo tūru a mokoina mai ke he mautūra maanga, kua tolo mai e hao nei. Whakaue lahi maha ki whoki ni ke to mga whao i Nusila, i loa e au, ai no e to mga whao osi he maanga mo e taurang matai, mai he to mga whao ki taha halo tūru New Zealand ke lata mai aho nei. Kau whakalataha atu whoki e takitaki he whakatu whono, ko e lilifu pale mia tangilangi mo e tau iki pule, mo e tau eke pule, si pihia whoki mo e tau hukui e tau whakatu whono neua, New Zealand mo Australia. Amanaki atu ke a whakatata he maanga ko alofitonga he mahina fōu. Pēnā wholo he tauata ko puki e TV Niue, ke lata mai a whakatata he maanga ko ha kupu ke whaita puka mole. Pēnā hatu tūru da wala tala tutupu, ke a whewhinei na nofua mue munuina.